ntsene ku bile awara ya khume mbiri nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Gana lona FM makomba ndlela ta ka wena twi kusuka a studio 1 a Giyani nhlekani lowu namuntlha ku ri msumbunuko wa kahle swinene mingisero wa mehe u nga na timhaka to tala siku ra makumembirhimbirhi ra n'hweti leya ya Sunguti lembe ra magidiviri makumembirhi mune loko ze u va siku leriwani ri Limpopo i ri mudyondzisi swi vula ku i dyondzisi ku i chaya nkarhi muni i ta kota ku ya vona ku va ku khense ku fika kwihi manana mavongoluruli ra makhanya tanihi MEC wa dyondzo eLimpopo handle ka sweswo mingisero Mgana lona FM kwala nga yingisela kona nga kha yingisela la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya Mgana lona FM.co.za mina ni khalanga Pet Matebula ngwana smart wa Jimo wa xitlango ma xingirtano wa cecana makuna lawa ndandadze ekutesela na kona ko Afrika Wa Vulavula msumbunuko lo van'wana va ku hayi ku zangati imhakako a nga ri kuteni na kusuka masunguleni van'wana va ku hayi kho kahle be ku na nkosi yo mhaka nga hatangi van'wana va ku kahle leswi kahle leswi nga swo swi hi ndlela le ntshemba ku n'we mi khumbekako mi ta hi fanisela ku hikokwalaho ka yini khale ka president va nga ha kotanga ku fika ku hela loko ka vhiki ku ya hi laha a va kunguhatiwe ku va fika kona handle ka sweswo mingisero Mgana lona FM tin'wana timhaka i timhaka tetiya ta mimbuyelo ka ha vulavuriwa ngopfu hi to la handle ni tshemba ku na we wa ha ri na n'wangulo ka timhaka ta matirhelo ya vana va xikolo eka ku pasa ka grade 12 hi ndlela yoyoleyo kasi va rise Mzansi va simeke pfhumba ra ku gangisela tivhoti na ku va swikongomelo swa vona tanihi vandla hi ku hela loko ka vhiki ni va twi va kha va vulavula timhaka to hambanahambana to tala hi ta va kha hi bula na nkulukumba Makashule Gana hi twa ku kahle va rise Mzansi i va mani nako va ri kahle lava va lavaka ku va votela va lava ku va languta yini hi ndlela yoyoleyo handle ka sweswo Mgana lona FM tin'wana timhaka leti nga vulavulaka hi to i ku tindhawu ta Giyani ti sungule vhiki ra ku kala mati kahle hikokwalaho ka yini ku nga vi na mati a Giyani nako loko va pfala movhe ma yimake mati ya koho hi ku mehela nsuka koho sweswi la ti-F a ma humi sweswi ni vulavulaka ma nga ha ri ku humeni vo pfala kasi mapompiwa movhe ma ta ka hina kumbe mapompiwa masiku lama ya a thangini ke hi ta va hi kha hi twa va mopani va hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo kantswa hi ndlela yoyoleyo i mhaka leyi hi nga ta va hi ri na yona mingisero Mgana lona FM nhlekani lowu kasi ke va xifundza xa Mpumalanga na vo va xave nkarhi hi hala ntsungeni wa awara ya n'we ta va hi kha hi va nyika nkarhi hi twa ku va ri yini vona hi mahungu lama va nga ya khoma hi ndlela yeleyo ku hela loko vhiki a ni kha ni famba eka tindhawu ta adorobeni ra ka Malamulele loko ni kha ni famba la adorobeni ra ka Malamulele ku na swin'wana ni nga swi xiya a ni tivi ku kumbexani tatani Mathe na va masipala wa Collins Chavani va nga hi pfuna ku swi twisisa ku nga va ku ri ku vo endla hi vomu kumbe ku na swiphiqo ke mi se swi ya ku loko u hundza laha ka traffic circle ku na tirobot to sungula loko jika nghena ka main road ya ka Malamulele leyi a yi fanele yi khiwa vito hi ta kota ku yi tirhisa vito ra yona leyi hindzaka hikwalaho ka DCO tirobot leti a ti tirhi ivi mi rhelela mi famba mi ya le aka loko se mi la ku ya ka Madonsi le Ngobeni leyi ku ya xikolweni lexiya xa i yini xikolo lexiya i Pipiming i yini kwale Ngobeni a ti tirhi a ndzi tshama ni kotlana to ka ti tirhi se xivutiso lexi ni nge le ku xi vutiseni i ku ta tirha ke kumbe nako a ti vekeleriwa yini loko ve ti heta nkarhi ti nga ri ku tirheni i mani a fanele a endla yini a nga ri ku endlekini ka ntirho wa yena hi nge endli vukorhokeri lebyi byi nga tirheki nchumu byi nga vuyerise ku vaaki hi ndlela leyi se a hi ta kombela tatani Mathe ni ta na swi tiva ku mi le ku yingiseleni vutisani loyi a rhangelaka technical service ni nga se ya ka mufambisi wa masipala na lava la rhangisaku a rhangelaka timhaka ta technical services a hi byelaka hikokwalaho ka yini tirobot leti ti fanele ti vekiwa ku ve a ti pfuni vaaki ke hikuva ti tirhi se khale ti nga ri ku tirheni loko ku ri ku na xiphiqo hi ta kota ku hi byela na rixaka ku xiphiqo lexi loko ti nga tirhi i mhaka ku endleka leswi na leswiya hi laviseseleni sweswoleswo hi nga tsaka ku swi tiva leswaku va kuma vukorhokeri ndhawu leti ta Madonsi a ni tivi vanhu laha mi nga koho mi nga swi kota ku hi vutisela ku hi sonta loko ku kha ku pfukiwa ku yiwa mintirhweni ku pfukiwa ku yiwa swikolweni ku va na tavern leyi nge le ku tirheni ti kha ti duma kwala tlhelo ka xikolo xa Xingwedzi laha kwala tlhelo ka patu ku na tavern a ti kha ti duma na madyambu tolo se vana va hina va ya dyondza yini a hi swona se ndhawu ta i homework ya n'wina yale ndhawu ta Madonsi ku tavern liya swi ta njhani yi va yi kha yi tirha na hi sonta kunene swin'wana swa leswi mi nga ta swi languta na liya se a hi sunguleni laha hi sungulaka kona laha i ku un'wana wa vatirhikulori n'anga ya xintu Professor Mbayimbayi Hlathi hi ku yimela tin'anga ta SADC va rambiwe a Brazil sweswi ni vulavulaka na wena ni na vona la vele ndleleni yo ya a Brazil munduku
a ni lava ku i nga swi twi ka xin'wana xitichi i nga se swi twa la ka Munghana Lonene ku na swi tiva ku va rhambiwa ka switichi swinharhu leswi ni nga vona xirhambo xa koho xa ku va ya hlamusela rendo le ra vona se a ni lavi va vulavula kun'wana hi nga se vulavula na vona laha ka Munghana Lonene FM i mani nga heti nkarhi ni va amukela prof inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ka Afrika Wa Vulavula ndawu the xikan'we na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula hey mativa ni munhu wa timbilu mina mara a ni se tshama ni mi navela ku fana na leswi ni mi naverisaka swona namuntlha ni byeli ku endleka yini mi ya Brazil rini ku endleka yini na khensa thebu xikan'we na vayingiseri ni tshemba vayingiseri vo tala se va swi tiva ku tanihiloko ni ri n'anga xintu yo sungula ku ya ka University of African Medicine ku va ni rhangela tin'anga ka continent ya hina university liya ni nga yi aka yi nga ku akiweni le ka Mavambe le ka College Chavani Municipality i ndhawu leyi university leyi yi nga yi akiwaku kona yi kusuhi no hela so leswi ku ve xihlamariso xo hambanahambana misava hinkwayo va hlamala matiko ya Afrika va hlamala va ta va lava ku ta vona ku swi ta njhani munhu ntsena sweswi ni nga te tani i norho lowu ni nga va na wona ene norho wu le ku humeleleni so university le ku akiweni va swi vona ka ti-TV matiko ya misava ivi va hlamala ivi Brazil Federal University of Brazil va ku hayi mani hina hi le ku hluphekeni la Brazil ma swi tiva ku Brazil va tirhisa mitsenzani swinene ku fana na vo China ku fana na vo India ku fana na vo Germany va ku mara munhu loyiwani wo kota ku endla leswiwani swi te njhani ivi va lavana na lava ka TV va ku hayi kombela nkulukumba loyi ivi va ni kuma va ku ha ku rhamba tana haleni u ta hi byela ku u swi endlise ku hi leswo va lava vutivi va lava vutlhari va lava ku ya endla nchumu wo fana na lowu u nga kona eka Mavambe so i mhaka kahle ngopfu thebu na tinyungubyisa swinene ni ri n'anga nje ya xintu nakona leyi nga tokota swinene kambe ra xintu ene ni twa ni tinyungubyisa ku na swi tiva ku leswi ni swi endlaku ni endlela tin'anga ni endlela tihosi ni endlela un'wana na un'wana lava ku dyondza mitsenzani ya xintu ni tlhela mina ni munhu wo loko ni vulavula swo fika leswo ndlozi ro fika ri ni byela ku vula na leswo karhi ni tlhela ni khensa na Kruger National Park leyi nga na ntwanano na yona sweswi ni vulavulaka ku a rhwaliwa misinya mimirhi yo hambanahambana ni khensa deputy chairperson ya hina ku nga Dr. William Mavasa lava hi nga na ntirhisano ku na mimirhi yo tala leyi nga landziwa Kruger National Park vhiki ri nga hela hi la ku ta byaliwa laya hi na ntanga kumbe nursery laha hi hlayisaku mimirhi ya xintu leyi nga ha kumekeki la nhoveni ku a ni vanhu va hisa so i mhaka nkoka le thebu ni endlaku a Brazil so ni na ku tiva ku mi famba na va mani kambe ni twe mi kha mi ku mi hlaya vanhu lava nga ta vuyeriwa hikuva n'wina mi kha mi landzelerisa timhaka leta mitsembyana ku va n'wina va ku mi ya Brazil swi mi pfuna yini kumbe swi pfuna yini tin'anga swi pfuna yini vaakatiko na hina hi nge le ku yingiseleni na mi ni haxaku na n'wina na khensa thebu swi pfuna vaakatiko hi ndlela to hambanahambana sweswi ni vulavulaka vanhu lava nga ku akeli laha i vaakatiko vanhu lava nga ku akeli laha va kuma mintirho lava gadaku laha va kuma mintirho swi tlhela swi pfuna tin'anga hi toxe mina norho wa mina ni twe ni mbila mina yi nga tsaki loko ni vona tin'anga ti yisiwa henhla la le hansi ti nga khomiwi kahle ti nga endliwi hinkwaswo leswi mihlohlolo hinkwayo leyiwani yo biha ku va ku endliwa tin'anga hi swona swi nga endla ma swi tiva ni endle ti-campaign ta ku lwisana na ku dlayiwa ka vanhu ku tirhisiwa swirho ku pfinya vanhu ku dlaya ti-rhino Kruger National Park so i mhaka ya nkoka leyi swi ta vuyerisa tin'anga hinkwato hi ku angarhela swi tlhela swi vuyerisa masipala wa College Chavani swi tlhela swi vuyerisa tiko leri ra ka Mavambe ri tiveka internationally so leswi university liya a ko va ya tin'anga ntsena na swi tiva ku na vanhu vo tala lava tivaka mimirhi lava nga dyondzela mimirhi that's why hi na ntwanano na tiyunivhesiti to hambanahambana kwala South Africa vanhu lava va lava ku ta tiva ku loko mi endla Panado mi endla nsinya wihi misinya leyi endlaku Panado yi kona ka university liya so i swa nkoka ku swi ta pfuna va tala na vantshwa lava lava ku dyondza mimirhi ya xintu vanhu lava loko u thwasile ku ri n'anga u thwasile mara a yeni ku lapha u swi tiva u le ku lapheni a swi tiva ku cine swikwembu swi tshamisekile mara loko u nga yi tivi mimirhi wa endla njhani so university leyiwani yi ya ku nyika matimba yi nyika nhlohlotelo na ku tin'anga va va na xindzhuti va ta kota ku tirha vun'anga bya vona hi ndlela kahle sweswi ni twe mi vutisa ku a ni famba na mani a ni fanele ni famba na chairperson ya hina ku nga General Meki Mathebula hi va na chairperson ya hina a ni fanele ni famba na deputy chairperson ku nga tatana William Mabasa a ni nge fambi na vona va khomeke hi swin'wana kambe sweswi
ni famba na treasurer wa hina ku nga Thembi uma le Mpumalanga Amalalani ni tlhela ni famba na secretary ya hina longa tatana professor Mohami ni tlhela ni famba na professor Muyeza ni tlhela ni famba na Dr Tembe wa kusuka eMozambique ni tlhela ni famba na Dr Ndimande wa kusuka eMozambique ni tlhela ni famba na television ya le Mozambique xin'wana lexi xa nkoka ni famba na ngamu ya mina ku nga vona lava ni seketelaka hi vona manager a Brazil na ngava hi vona va vona ku akiwa hi vona swilo swi tshamisekile so hi lava ni fambaka na vona Thembi mara tin'anga tinyungubyiseni i nkarhi wa n'wina wo mi ti ba xifuva mo ku mina murhangeli loko ni ya le ni landza vutivi lebyi ni nga ta vuya na byona Thembi lexi ni xelaku le a hi to swi teka ku i riendzo ra diplomatic because ni ya ku sayineni ka memorandum of understanding na University Federal of Behe ni ya ku fambeni ka tiyunivhesiti to hambanahambana laha ni nga ta famba ni va hlamusela ku ni swi endlise ku yini a Brazil va tirhisa mirhi ya xinto swinene ma swi tiva ku na makhwati lamakulu a Brazil so loko ni vuya le ni ya vuya na ntokoto wo hambanahambana nkarhi wa hi ba ni vona na statement lexi va nga mi rhumelela xi vulavula hi Xiputukezi xa huma kwala Xiputukezi Xiputukezi eu falo bem português kokwani hina mina ka Afrika Wa Vulavula hi yimela vatirhikulobye ku hi famba swin'we mi yimela tanihi vatirhi va ka Munghana Lonene FM tin'anga ni tshemba na to ta tsaka ku mi ti yimela hi ndlela yaleyo na rixaka hi ku angarhela ha tinyungubyisa hi n'wina a khensa swinene na khensa swinene Thembi na yimela xitichi lexiwani na ka ti-radio station te ta kwele na ka television te ta kwele ni ta va ni kha ni hlamusela ku ni tirhela SABC Munghana Lonene na n'wina mi ta swi vona ni ta va ni kha ni n'wi rhumela information hi ku hambanahambana ka wena Thembi ni khensa swinene nkarhi wa n'wina mi hlayiseka inkomu kokwana khensa swinene ndawu sweswo mingisero Munghana Lonene FM Professor Hlathi va fambisa sweswo va ya a Brazil kahle timhaka leta mati a Giyani hikokwalaho ka yini vhiki hinkwaro na ku endleka yini kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko i Afrika Wa Vulavula hi ku haxela wona thwi kusukela a studio 1 a Giyani muvatweli prof na vanave a ndzi tshama ni va navela ku fana na leswi ni va naverisaka swona namuntlha va ku va ya Brazil mativa hambi va nga va henda hi le ka mavalano va Brazil kumbe va fambi kwihi i tin'wana ta tindhawu leti ni ti navelaka swinene muyingiseri wa Munghana Lonene FM ku hume xiviko lexi a xi kha xi tivisiwa na le ka Munghana Lonene FM va kha va kombisa timhaka ta leswaku vhiki leri ka tindhawu tin'wana ta le Giyani ku ta hetelela ku va na ku kayivela ka mati hikokwalaho ka migingiriko leyi tanihi masipala va nge le ku yi endleni xiviko lexi a xi komba ku xi huma ka masipala wa Mopani se hi amukela vona laha sweswi hi ta kota ku twisisa kahle ku endleka yini na koho leswi va nge ku ta ku raha mati ke ma nga ha nwiwi na kumbe ti nwela yini sweswin'wana swa mihloti ya luya ta va hi kha hi twa hi vona laha a hi amukeleni tatana Odas Ngobeni kusuka ka masipala wa Mopani milamza nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene enhlekani khalanga na ku xeweta vayingiseri va Afrika Wa Vulavula ni mbaleleni xexo ku mi ta kota ku swi twa loko mi twalela hansi kumbe a henhla a khensa swinene milamza loko mi fikelela no vuyisa ka lembe lerintshwa inkomu swinene khalanga timhaka ta mati mani mina ni pfuke ku raha mati namuntlha a ni swi teka ku loko ku sukusela namuntlha ku ta ku raha mati mo vula ku le mi pompa kona mi nge hi pompiwi mara hala amathangini ma nga va ma ha ri kona nyana hi hlamuseleni kahle ku endleka yini ma hi kombisa khalanga ku loko mi fike ku ri hava mati swi ta va swi hlamarisa nyana but hi leswi hi boheka ku swi amukela because ina a hi twisisa ku ri hikuva hi ri na matinyana aka ti-reservoirs vanhu va ta va ha ri na matinyana a tiphayiphini ka mpundzu wa namuntlha mara mi ta va mi karhi mi swi tiva khalanga ku mhaka ya mphakelo wa mati ya Giyani i mhaka leyi nga va ntlhontlho for malembe yo tala ngopfu hi le ku ringeteni ka ku hetisisa project liya ya ku vona ku plant liya yi hetelela yi kota ku va yi basisa 30 megaliters hi siku i ntirho lowu nga wu sungula ka lembe leriya ra 2022 hi n'hweti ya N'wendzamhala a ku ri project leyi a hi tibyela ku hi ta va hi hetile hi 12 months hi va hi hetile ka lembe leri hi huma ka roho hi N'wendzamhala a swi humelelangi ha salele nyana endzhaku ka project yaleyo
mukontraktara wa hina na engineer va kombisa ku i ntirho lowu nga ta va karhi wu hela aka n'hweti leyi taka mara leswi hi lavaka ku kombisa kambe kwalaya ka N'wendzamhala swi kavanyete hi yini? a ku nga ri ntirho wo olova swinene because a va ringeta ku loko va karhi va tirha va va karhi va vona ku a va vheti va pfala mati all together. Oh yeah. Mara laha hi nga fika koho Khalanga a swa ha koteki ku hi ta va hi karhi hi tirha hi nga pfalangi mati. Ku na liki leyikulu leyi fanekela ku va vona ku va yi phecha ene ku va va ringeta ku yi pfala swi vula ku mati ya fanekele ya va ya pfariwile all together. That is why hi boheka ku sweswi hi pfala mati masiku lama hi nga kombisa ku hi ta va hi ma pfarile. Mara hi lava ku tlhela hi kombisa ku masiku lama swa endleka hi nga matirhisi hinkwawo swa endleka ntirho lowu va nga ta va karhi va wu tirha va kota ku heta hi masikunyana matsongo tani lama hi nga kombisa wona. Loko mi kha mi pfarile mi ri yini hi vanhu lava nwaka mati ku fanele ku endleka yini? Hi vona ku hi boheka ku va hi karhi hi eda ti-water tank leti va ti karhi ti pfuna ngopfungopfu emasipaleni wa hina wa Greater Giyani. Hi na 12 ya ti-water tank leti hi nga na toho sweswi ti ta va ti karhi ti kuma mati aka ti-water treatment plant ta hina letin'wana hi nga na toho timasipaleni tin'wana ku katsa na leyi ka leyi hi nga na yona ka Mapuve although i yitsongo ngopfu plant liya mara hi ta va hi karhi hi vona ku laha ku xotaka kumbe ku kayivelaka ngopfu mati hi va hi karhi hi va tshunelela. Hi ti nyikete va masipala wa hina wa Giyani ku va karhi va vona ku va ti lawula njhani. Ku na leti ti nga ta va ti karhi ti pfuneta emugangeni ya hina leyi nga ka leti nga ri la Giyani la dorobeni leyi pfunetaka hi minkarhi ya minkosi na ku va karhi ku pfuneta ngopfungopfu laha hi swi tivaka ku na tibohol ti va ti nga ri ku tirheni ngopfu kombisa ku ri keremetati hi vhiki leri nga hundza hi ringete ku pfuxa bohol leyi nga koho la yi le ku tirheni mara hi swi tekela nhlokweni ku yi nge vi enough. That is why ku na water tank leyi yi nga dedicateriwa ku yi ta va yi karhi yi pfuna a keremetati laha vaakatiko va nga va karhi va tihlanganisa na khansela Maswanganya loyi a nga ta va a ri na schedule ya ku kombisa ku yi ta va yi yime kwini hi nkarhi muni ku va vaakatiko va karhi va kuma mati lava va kaleke va nga kotangi ku va na nkarhi wa ku stora mati ya enough hi nkarhi lowu hi nga kombisa hi wona. Hi na section A hi na 2 ya ti-water tank ku na khansela nkuna lava nga ta va karhi va lawula ti-water tank letiya. Section E na D1 na ko hi na 2 a section F na D2 hi na 3 ya ti-water tank leti nga ta va ti karhi ti fambisa hi khansela Sambo tanihi murhangeri laha. Then letin'wana leti hi vulavulaka hi tona ta 4 ti le mavokweni ya makhanselara hi ku tirhisana na ti-officials ta Greater Giyani ku va ti karhi ti jikajika ka muganga leyo hambanahambana whether i va siyandani ku pfuneta ngopfungopfu loko hi va hi karhi hi vona ku mugangeni yin'wana loko ku ti weekend ku va na need ku va hi karhi hi pfuneta eka mukosi ntiyiso kuve mhaka leyiwani a hi ku xivutiso lexi kumbexana hi xo hi fanele hi sungula hi xona ku swi khumba masipala wa Giyani ntsena hi ku n'wina phela mi phakela mati mupani hinkwayo leswi swi project leyi na ku pfariwa ka mati lwama swi khumba ntsena ka masipala wa Greater Giyani? Swi khumba ntsena ka masipala wa Greater Giyani. Ku vulavula ntiyiso Khalanga laha hi koho hi nga na project leyikulu leyi nge le ku raneni. That is why loko ni sungula ni kombisile ku mhaka ya mphakelo wa mati ya Greater Giyani yi ve ntlhontlho malembe yo tala ngopfu. Ni tshemba ku na n'wi se mi karhele ku tshama mi karhi mi vulavula hi yona. Leswi hi lavaka ku fikelela swona hi ku loko hi heta ku pfala liki leyi hi vulavulaka hi yona swi ta va swi karhi swi hi pfuna ku se hi kota ku phusha mati ya fika ka 30 megaliters hi kota ku fikelela nyana muganga yo hlaya hi mphakelo wa mati leswi a swi nga hi oloveli mi ta va mi karhi mi tsundzuka ku ve na nkarhi wun'wana hi nga kombisa ku sweswi hi kota ku basisa around 9 megaliters leswi swi hetelelaka swi va ntlhontlho ene sweswo leswi Khalanga swi endla ku na vanhu lava ti-opportunist lava va nga na titraka of course hi ta va vita van'wamabindzu mara va karhi va teka advantage va fire na ti-fire hydrants ta hina va kelela mati va yisetela va xavisela vaakatiko ku va hi nga koti ku va hi karhi hi fikelela laha a hi fanekelaka hi fikelela kona ngopfungopfu tanihi masipala. Mi khumbe mhaka yin'wana ya nkoka swinene hi ku na swihehlo swo leswo swa ku ongiti na valava va nga teka xiboho xa ku tindla van'wamabindzu hi timhaka ta mati va fike kwala ka ku
kama un'wana va pfa va kavanyeta mphakelo lowu ku ndlela ku va ta vuyeriwa mi endla yini tanihi masipala ku gada switirhisiwa swa n'wina ku swi nga kavanyeteki hi ndlela leyo hi le ku ringeteni matimba khalanga ka n'hweti yaleyo ya N'wendzamhala ku ve na lava nga va balaselana na swibalesa a ka camp ya hina ya Giyani va chuhisela vatirhi va hina ku a va fanekelanga va lunghisa lava ya ku fa yini ko hi boheka ku engetela security swi va swi nga ri ku oloveni khalanga because loko hi va hi karhi hi engetela ke security hi va hi karhi hi ri ku tekeni ka xikhwama xa vaakatiko hi le ku ringeteni ka ku tirha na va xiphorisa hi pfumela ku hi teletelela hi va hi ri na breakthrough but of course hi lava ku pfumela ku loko se ntirho wa hina lowu nge le ku tirheni laha wu herile hi swo leswi maybe swi nga ta hetelela swi olovisa ku mphakelo wa mati wu va wu karhi wu olova maybe swi nga hetelela swi hi pfuna ku na mhaka yaleya ku van'wamabindzu lava nga na titiraka va teka advantage swi hetelela swi hungutana a hetiseni ntombi kha mi hlaya va khanselara lava nga ta va na vutihlamuleri ku nga va ku ri na laha kumbexani ku nga va ku ri na nomboro kumbe hi ta swi teka ku loko mina ni te tani ni fanele ni va ni ri na nomboro ya mukhanselara wa mina Sharon ku fana na sweswi ni nga na yona no hi na communication center ya hina yi tirha 24 hours okay i nambara ya 015 306 7000 mara ya pfumeleriwa ku vulavula na makhanselara va hina hi vo lava va tekaka ngopfu vutihlamuleri hi tlhelo ra vukorhokeri aka level ya ward khansela Maswanganyi hi vo va nga khoma ward leyi nga khoma Bakremetati nambara ya vo hi 063 256 0402 ngopfungopfu loko hi lava ku tiva ku water tank ya Kremetati yi ta va yi karhi yi fambisa ku yini kumbexani hi mhaka ku nkarhi wu nge pfumeli mi ngo ni siya na tona loko se ni kha ni famba ni nga kota ku va tivisa vayingiseri mi hetisela mo ku yini nsalele hi 30 wa tisecond leswi hi nga swi vulaka khalanga ku a hi tirhisaneni tanihi vaakatiko ntlhontlho wa lowu wu kombisaka hi wu vonaka ku na vaakatiko lava karhi va fayaku tiphayiphi ta hina va fayaku na ti-fire hydrants swi lava loko hi karhi hi tirhisana tanihi vaakatiko lava hi kotaka ku tiva ku vanhu lava va endlaku migingiriko leyi i va mani a hi va boxeni ku na va xiphorisa hi ku kota ku va na breakthrough va hetelela va khomiwa va accounta because i na yoho milawu ti-bylaw mara nkarhi wun'wani hi va hi nga swi tivi ku i va mani va karhi va ri ku yi tshoveleni mara loko hi va hi karhi hi tirhisana na vaakatiko hi ta hetelela hi kota ku va hi karhi hi fikelela mulavi bya khenseri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ku khensa hina khalanga nkulukumba orders Ngobeni va suka ka masipala wa Mopani va kha va vulavula hi timhaka ta migingiriko leyi va nge le ku yi tirheni tanihi masipala ku tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku lulamisiwa xiyimo xa mphakelo wa mati ngopfungopfu ka tindhawu ta le Giyani hi ndlela leyi 31 timinete ku bela awara ya 12 hi amukeleni tatana Makashule Gana kusuka ka Rise Mzansi kambe ke hi nga se bula na vona a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise kwini hi amukela sesi Lilian Hlavangwana ya sesi Lili Palamende ya rixaka. Ayi buti minjani? Pfukeni njhani buti wa mina? Ya pfuki. Ku na Andros ta pinya rembombela la. Inkombo ti Andros. Okay, ndok samla ka tsongo la buti la ka teka ka xitokolo xo khuma ka xo xa ku thwasa na analysis leswi. Yeah. Ndi haleni switele buti switele ngopfu la ka thwasiwa phansi phezulu. Mara magari ni vona ke buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya spasa ka tliliniki va fika va wa uvabyi we. Famba u ya thwasa. La ku fika approve clinic ntswalo lama approve le munhu ku vadzanyana se swikwembu anga ku se haropiwa Mi veka sa clinic va tatlisa ku yini ka clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va loku ya va zona i swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala pha va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni vitile Afrika Wa Vulavula.
isweswo mingisero mngana lona FM na kona ku Afrika Wa Vulavula ikhensi leswinene n'wina mi nga hi lomba ndleve 23 timinete ntsena ku bila wona ya 12 ya amukeleni tatana Makashule Gana mjani wala lifara la kusuka ka Rise Mzansi twa ku ri va ri yini bona loko swi ta ka timhaka ta leswi va byela vaaki to hi ku hela ka vhiki hi tlhelo ra timhaka ta vo tani hi vandla ra tipolitiki hi ndlela leyo Gana nhlekani mi amukeleli ka mngana lona FM Enhlikani khalanga ni ka vayingiseri va Afrika Wa Vulavula na mngana lonene na ku vuyisa ka lembe lerintshwa na ku vuyisa na hi swihola loko se hi horile a swa ha vuriwi ku ri lembe lerintshwa se vanhu va horile mali nyana swikohonyana hayi lembe lerintshwa swi fambisana na ndlalanyana mi za mi swi vona Aiko a ri nga swi tivi mina swintshwa Gana kambe a khensa swinene loko mi teke nkarhi wa ku va mi bula na hina ku hela ka vhiki tanihi vandla a mi kha mi kombisa lava kumbexani va nga hetelela ku va mi hlawula ku n'we mi yimela yini ka lava kumbexani va nga tsandzeka ku landzelela hungu leri a hi sunguleni kwalano tanihi vandla mi va byela yini lava va nga hetelela ku va tsakela ku famba na n'wina hambi ku ri ka nhlawulo na n'waka hambi ku ri ka timhaka ta ku va swirho swa vandla ra n'wina hi laha ku nga heriki na khensa khalanga hi ri vandla ra Mzansi rhandza na ku khensa maAfrika-Dzonga hinkwavo lava nga kota ku va xiphemu xa ntirho lowu hi ri na wo titori emaheleni ya vhiki vanhu lava nga kota ku fika evaleni ra heartfelt lava nga kota ku yingisela loko nkarhi ku vulavuriwa hi swo ka xiyanimoya ni le ka TV le ka social media hi rhandza ku khensa so vandla ra Mzansi i vandla leri nga tiyimisela ku tirha na vaaki ende hi andlale manifesto ku nga ri switshembiso ntsena kambe ku ri ku tiboha hi ri vandla eka maAfrika-Dzonga so xiboho xo sungula lexi hi tibohaka hi xo hi ri vandla hi sungula kwale nhlokweni and nhloko leyi yi ri ku va swilo swi nga fambi laha Afrika-Dzonga i mhaka ya vurhangeri lebyi nga kona so ku va hi kota ku lunghisa xo sungula i ku ri hi hlawula hi ri vandla ku leswi le ka control ya hi ri vandla hi fanele hi hlawula vurhangeri lebyi nga ta yimela maAfrika-Dzonga ku ri vurhangeri lebyi nga kota ku tirha hi ku tshembeka leswi hi nga ethical leadership ku va vurhangeri lebyi nga na vutivi kumbe ndlela yo kota ku tirhela maAfrika-Dzonga so i xitshembiso xo sungula xa vumbirhi loko nkarhi hi famba karhi hi endla mihlangano laha mugangeni le ka ti-internet na swin'wana na swin'wanyana maAfrika-Dzonga vo tala va kombisa ku ri no etindhawini leyi va tshamaka ka tona va titwa va nga hlayisekangi va titwa mhaka ya vugevenga yi henhla ngopfu a va hlayisekangi so lexi laha ku xi endla xa vumbirhi mhaka ya ku endla ku ri no maAfrika-Dzonga va va hlayisekile laha va tshamaka koho laha va yaka ntirhweni kumbe lava tirhaka koho lava yaka xikolweni koho ku ri va ta kota ku va productive kumbe va kota ku ri no va kota ku tirhela tiko na lava van'wamabindzu va kombisa ku ri no swin'wanyana leswi endlaka ku ri no vuvekisi byi nga ha fikeleli emigangeni yo karhi i mhaka ya ku sirheleleka ka mabindzu ya vona xa vunharhu i mhaka ya swa ikhonomi na ku pfumaleka ka mitirho hi ri vandla hi te loko nkarhi hi bula hi vulavurisana na maAfrika-Dzonga va kombisa ku ri ku na mhaka ya ndlala laha khalanga ku na vusweti byikulu ngopfu so ikhonomi a va lavi ikhonomi leyi va nga ta yi twa ka radio ntsena loko nkarhi va yingiserile no xiyimo xa ikhonomi xi le ku antsweni mara voho lava tshamaka koho a va voni swiyimo swa vona swi ri ku antsweni so hi ri vandla hi ri no ikhonomi yi fanele yi fambisana na ku va vanhu va titwa va kota ku kuma swakudya ku nga vi na maAfrika-Dzonga leyi a tlhelaka hi ndlala then so swin'wanyana mhaka ya climate change
Kalanga and ko tala vanhu loko va vulavula hi mhaka climate change va na ku va endla vulavula ku no hi fanele hi vulavula hi sola kumbe hi vulavula hi malahla yo climate change kuve climate change loko hi langutisa Kalanga loko hi langutisa ti flooding leti nga le ku humeleleni la tikweni hi langutisa na manelo ya mpfula hayi ku ri mpfula yini mara ndlela leyi mpfula yi naku hi yona a ka ha ri yona leyi endlaku no vanhu va kota ku byala kumbe va kota ku rima ku ri va ta kota ku byala leswi va swi byalaka mpfula leyi loko yi na hi matimba ngopfu ende ko tala yi na ku onha na kwala xifundzeni hambi ku ri Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Western Cape, Eastern Cape loko mpfula leyi yi na hi ku onha so hi swin'wanyani swa climate change leswi nga swi langutela xo hetisela mi nga ti nghenelela Kalanga i mhaka ya immigration and immigration hi vula vanhu lava va humaka matikweni man'wanyana va lava va kota ku fika laha Afrika-Dzonga ku ri no hi ri vandla hi lava munhu un'wana na un'wanyana loyi a nghenaka laha Afrika-Dzonga hi ku tiva ku ri i mani u huma kwini u ta tshama kwini laha Afrika-Dzonga na vanhu lava nga already va nga nghena laha Afrika-Dzonga swi nga ri nawini lava va ku no illegal immigrant hi fanele hi swi tiva hi ku tirhisana na ti-embassy ta matiko ya vona ku ri no vanhu lava fanele va report-a ka ti-embassy ta vona va kuma maphephe ku ri hi ta swi tiva ku ri i vanhu vangani lava nga laha Afrika-Dzonga va humaka matikweni ya le handle laha va nga nghena swi nga ri ki nawini and mara xin'wanyana ku ri ku va hi lunghisa timhaka ta immigration fanele ku lunghisiwa ndzawulo ya Home Affairs hikuva vatirhi lava nga le ku tirheleni Home Affairs hi vo van'wanyana va endla ku ri no lavo ta va huma matikweni ya le handle va kota ku kuma maphephe lama ya nga ri ki nawini laha Afrika-Dzonga. A hetiseleni kwala ka timhaka toleto mi hetisela ku tona ta vatirhi ta vahlampfa vanhu lava humaka matikweni le handle va nga kohola handle ka ku va kumbexani mi ku vatirhi hi vo va nga va ku va kha va hoxexana mi vona ngeti ku nga va ku ri na swin'wana swa milawu ya mafambisele swi nga fanela ku swi cinciwa tipolicy loko hi languta ka timhaka ta vanhu lava humaka matikweni le handle hikuva wun'wana wa ku heta ku vula hambi vhiki leri nga hundza a ku un'wana wa holobye lava nge le ku tirheni ku hiteka laha Afrika-Dzonga i vanhu vo fana va holobye Aaron Mtswaledi se loko ku ve bona va le ku tirheni kambe mi hehla ku nga va ka ha ri na vatirhi van'wana va kokela ku tlhelo rin'wana mi vona ngeti ku nga ku cinciwa yini tanihi Ryanzi Mzansi so police leti nga koho Kalanga ti tsariwe hi nkarhi lowu nga ku a va nga hleketelangi ku ri no ku tata vanhu vo tala va huma va ri kumbe vahlampfa vo tala lava nga ta nghena tikweni ra Afrika-Dzonga so ku na hi ri vanhu la hi ta seketela ku ri no milawu leyi yi langutisaka na manghenelo na ndlela leyi vanhu va fambaka ku nga ri vanhu ntsena hi ku nkarhi wun'wanyana i nhundzu ku na nhundzu yo tala leyi nghenaka laha Afrika-Dzonga yi nga ri ki nawini so hi fanele hi endla ku ri no nhundzu leyi nghenaka laha Afrika-Dzonga yi tivela ku ri huma kwini yi ya kwini i nhundzu leyi nga le nawini vanhu lava nghenaka laha Afrika-Dzonga va tiveka ku ri no va huma va ri kwini i va mani so milawu leyi nga koho sweswi yi fanele yi cinciwa ku ri no yi langutisa xiyimo lexi Afrika-Dzonga yi nga le ka xona sweswi hi ku nkarhi luwa loko endliwa milawu a ka ha ri nkarhi luwa nga ku yini vanhu a va a hi ha tsakele xidemokirasi a hi nga hleketangi ku ri no hi nga tikuma maybe matiko akelana ya Zimbabwe, Malawi, Mozambique na man'wana ku ri va nga tikuma va ri ka crisis leyi va yi kumaka va ri ka yona leyi endlaka no vatshami va matiko lama va tsutsumela va chavela eAfrika-Dzonga so hi swin'wana siku no hi ri vandla hi fanele hi lunghisa mhaka leyi tipholisi leti nga koho sweswi a ti na matimba ngopfu ku ri no loko munhu a tikuma a ri laha Afrika-Dzonga swi nga ri nawini kumbe a nghene laha Afrika-Dzonga a nga tirhisangi gate ku problem ya hi ri right Mzansi hi ku ri vanhu a va lavi ku ya ku tirhisa gate ku ri va nghena laha Afrika-Dzonga va lava
ku jumpa fence I tichomi ta vanhu lava jumpa fence a nge pfuki ve tichomi ta vanhu lava jumpa fence lava munhu un'wana na un'wanyana loko a nghena laha Afrika-Dzonga a tirhisa gate leyi yi nga vekiwa ku ri no gate ya vanhu lava va humaka matikweni man'wanyana hi leyi so lava ku ri no va fanele va jumpa fence a hi lava hi nga tichomi ta vona hi ri right na khensa ku mi te na tlhelo rorolero tani hi Rise Mzansi mi ri yini hi vanhu lava vulavulaka hi timhaka ta leswaku Rise Mzansi i vandla rintshwa leri raha ku sungula ku la Afrika-Dzonga kambe i ra khale va kha va ku va tshaku mi swi vitana yini kambe i DA plus ngopfungopfu loko ka ku langutiwa vanhu lava va nge le ku teni va va xirho xa Rise Mzansi. Kalanga vandla ra Rise Mzansi i vandla rintshwa vurhangeri lebyi nga koho bya Rise Mzansi byi huma ka mavandla van'wanyana va huma ka mavandla ya tipolitiki van'wanyana va huma ka swa ma-business van'wanyana vo va ti-professional so hi hlangane hikuva hi rhandza Afrika-Dzonga hi hlangane hikuva hi lava ku tirhela Afrika-Dzonga so loko vanhu va vula ku no Rise Mzansi maybe mi te DA plus kumbe DA yini hi fanele hi twisisa ku ri no khalanga switulu leswi nga ko parliament i 400 wa swona and a ku na nawu lowu nge no switulu swa le parliament swi ta tlakusiwa so loko Rise Mzansi yi kota ku wina exitulu parliament swi vula ku ri rin'wanyana ra mavandla lama nga le parliament ri fanele ri suka xitulwini a ku na so swivulavulo leswi a hi leswi hi wisaka moya ni hi leswi hi nga swi langutela ku ri no mavandla lama nga ko parliament a va le ku tsakeni hi ntirho wa Rise Mzansi hikuva swi tiva swa ku loko hi ya mahlweni hi tirhana ma Afrika-Dzonga switulu leswi va nga na swoho ka nkarhi wa sweswi parliament loko endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri va ta vuya va nga ha ri na swona switulu leswiya hi ku Rise Mzansi na yo yi ta va yi ri na switulu eparliament ni vulavula tanihi chief organizer ya Rise Mzansi Khalanga ku ri loko nhlawulo a wu va koho hi ravunharhu leri Rise Mzansi a yi ta va na switulu parliament van'wanyana lava va nga tshamaka so henhla ka switulu leswi va ta chika so loko va hi vita hi mavito va ku DA light vanhu va manimani hikuva se va swi vona ku ri no mintirho ya Rise Mzansi yi le ku vulavuleni kwala ka ku vulavula Rise Mzansi ni twa ku na vandla rin'wana na ro se mi nga teka xiboho kumbe ri nga teka xiboho xa ku ri ta famba na n'wina tanihi Rise Mzansi loko kha ku yiwa ka nhlawulo i ri hi rina so hikokwalaho ka yini vandla leri ri nga ri ta famba na Rise Mzansi i vandla na ro a ri ha ku simekiwa a ku ri ra move SA laha va te loko va langutisa va vona matirhelo ya Rise Mzansi ku ri no swa antswa va va xiphemu xa Rise Mzansi a hi coalition Khalanga leswaku ri no va ku no vandla ra voho ri nge yi mahlweni ri ya nghenela mhaka ya nhlawulo so ri to vheta ri va xiphemu xa Rise Mzansi a hi leswa ti-coalition leti mi ti vulavulaka hi tona mavandla va ku hayi no me ni ta va na ha tiyimerile ni ri vandla mara hi ta famba swin'we so i vanhu leri nga nghena se i xiphemu xa Rise Mzansi eka nkarhi wa sweswi se timhaka ta ti-Monpack a mi le ka tona n'wini Khalanga a hi nge vulavuli hi mhaka ya coalition hi nga si fika ka nhlawulo hi fanele hi sungula hi tiva ku ri matimba lama hi nga nyikiwa hi maAfrika-Dzonga ya fika kwini switulu leswi hi nga swi kuma hi Rise Mzansi hi ku tirhisana na maAfrika-Dzonga i swingani hi ku ni nge sunguli sweswi a ni tshama ni nghenela nhlawulo ni ri Rise Mzansi ni ku manje ni lava hi vulavula mhaka ya ti-pact na tiyini leswi a hi tingheni letiya hi Khalanga hi ta va Rise Mzansi yi ta va yi ri ka ballot paper loko vanhu lava lava ku vulavula mhaka ya ti-coalition a va vulavule na endzhaku ka nhlawulo a hi lava ku vulavula coalition hi nga si fika ka nhlawulo hi fanele loko hi ya tshama tafuleni hi swi tiva swa ku no hi swihi leswi hi nga swi khoma
na ku ri nkarhi wun'wanyana ngo kuma ku no vanhu lava vulavulaka na vona sweswi hi ku switulu leswi hi nga ta swi kuma ku ngo va switulu leswi na vona va nga ta swi luza so u vulavula na yena munhu a ku byela ku ri hayi no mina na xitulu palamende mina na xitulu legislature so swi vula ku ri mehe ni fanele ni rhangela a fanele ni famba tani a hi yimeleni nhlawulo maAfrika-Dzonga hi vona va nga ta kombisa ku ri no wehe Makashule na vandla ra wena ra right Mzansi mi kume switulu swi ngani na ku ri no hi ku tsakela ka hi lava swilo swi famba hi ndlela leyi a hi endli leswi hi ti endlela ku ri hina hi ri right Mzansi ntsena khalanga hi endla leswi hi endlela Afrika-Dzonga hi endlela maAfrika-Dzonga hi ku tirhisana swin'we na maAfrika-Dzonga. lava mi va twaka i nkulukumba Makashule Gana kusuka eka Rise Mzansi. Mi ta tsundzuka ku hela loko ka vhiki a va kha va simeka ximfumo switshembiso swa vo eka vahlawuri kumbe vavhoti hi ndlela yoleyo. Kumbexana ku nga va na un'wana lava ku vulavula na vona ni nga se va chucha hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana mathivela dp@sabc.co.za @Afrika Munghana i Twitter handle. Sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo lowu mi nga va ka mi ri na wona kumbe leswi mi lavaka ku va mi swi hundzisa eka vona ku nga va ku ri swi hi ndlela yoleyo. Loko mi languta tatana Gana mi languta mbangu lowu nga koho eka Afrika-Dzonga hi tlhelo ra swimhaka ta swa tipolitiki, mi ti vona mi ri ka xiyimo xa njhani tanihi vandla? Mi vona mi nghene hi nkarhi wa mbangu wa kahle, environment leyi hi vulavuleke yo yi kahle ku i nkarhi wa kahle lowu wa ku simeka vandla ro fana na Rise Mzansi mi tlhela mi nyika switshembiso leswi mi nga swi nyika ku hela ka vhiki? Nkarhi hi vona wu ri nkarhi wa kahle khalanga ngopfu loko hi languta ku ri ti-political party leti nga koka nkarhi wa sweswi ti le ku tsandzekeni ku va ti yisa nhluvukiso wa Afrika-Dzonga mahlweni, ti le ku tsandzekeni ku ri maAfrika-Dzonga ya tshama ya hlayisekile. So hi vona ku ri nkarhi wa kahle wa ku ri hi nga nghenela na loko ku ri nkarhi wa nhlawulo maAfrika-Dzonga va ri na option ya ku ri no va nga seketela Rise Mzansi. So nkarhi i nkarhi wa kahle, xiyimo xa Afrika-Dzonga hi xo xi simekaka hi ri vandla Rise Mzansi ku ri hi nghenela nhlawulo. Loko van'watipolitiki lava va nga koho a vo tirhela Afrika-Dzonga, loko van'watipolitiki lava nga koho a vo rhangela hi ku tshembeka, a ku nga ta va na need kumbe a ku nga ta va ku ri na nkoka wa ku ri ku simekiwa vandla ra Rise Mzansi. So Rise Mzansi yi simekiwa hi ku angula eka matirhelo, matikhomelo na maendlelo ya mavandla ya tipolitiki lama nga koka nkarhi wa sweswi, ngopfungopfu lama nga le palamende. Kambe mi vula yini Gana loko a vo tirhela va Afrika-Dzonga? So loko a hi yo ka hi nga ri na swona swiphiqo leswi hi nga na swona sweswi, swiphiqo swa vusweti, swiphiqo swa ku ri maAfrika-Dzonga yo tala a va na swakudya swo ringanela, swiphiqo swa vugevenga Afrika-Dzonga, swiphiqo swa swidzidziharisi leswi nga fikelela miganga hinkwayo ya Afrika-Dzonga, swiphiqo swa vahlampfa lava va nghenaka laha Afrika-Dzonga swi nga ri nawini. Loko swiphiqo leswi swo ka swi nga ri kona, Rise Mzansi a yi nga ta simekiwa. So Rise Mzansi yi simekiwa ku ri kota ku tisa vurhangeri na ku va yi tisa tindlela ta ku endla ku ri Afrika-Dzonga ku va tiko leri nga hlayiseka, tiko leri va Afrika-Dzonga va nga ta kota ku ri vutomi bya vona na vutomi bya vana va vona na vatukulu va vona ku va vutomi lebyi antswaka hi masiku hinkwawo. leraku hi n'we xintshunxo ka mintlhontlho leyi van'wani va ri i timhaka ta ku ze hi va ka xiyimo lexi i timhaka ta ku ikhonomi ya hina yi le ku kuleni kahle, a hi ntirho wa a hi van'watipolitiki va nga endla ku ikhonomi ya hina yi nga kuri kahle, i timhaka ta ku ikhonomi ya misava yi le ku kuleni ka va ri a hi van'watipolitiki i mani hi khalani swilo hinkwaswo swi sungula enhlokweni. Va ri hlanti yi bola sungula nhlokweni a yi sunguli hi le ncileni. So enhloko eka xidemokirasi i tipolitiki. Loko tipolitiki ti nga fambi tiko ri nge fambi.
a swi tshama swi humelela va ku no ikhonomi ya tiko yi le ku ndlandlamukeni mara swa tipolitiki a swi le ku fambeni ku va ikhonomi ya tiko yi ta ndlandlamuka swa tipolitiki swi fanele swi famba kahle van'watipolitiki va nga ngheneleli ku ri no va yiva mali leyi fanele yi tirhela maAfrika-Dzonga hikuva xin'wanyana ngopfungopfu eka vurhangeri lebyi nga koho sweswi loko va nghena ka swikhundla leswi va nghenaka ka swona va langute ngopfu ku ri no va fanele va swimalananyana sweswi swi nga koho swa xibalo va fanele va teka na vona so rintiho leri va nga na roho hi roho ri endlaka ku ri no ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi nga ndlandlamuki ku ri hi kota ku ndlandlamukisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi fanele hi sungula ku va humesa eka swikhundla leswi va nga swi khoma ku nghenisa vanhu lava nga tiyimisela ku tirhela Afrika-Dzonga a yi nge ndlandlamuki ikhonomi ka ha ri na vurhangeri lebyi nga koho ka nkarhi wa sweswi Afrika-Dzonga. A hi tseleni tatani Gana ku na lava loko mi languta leswi nga humelela ku heleni ka vhiki tanihi mululamisi kumbe mukondleterinkulu wa vandla ma enetiseka na enetiseka khalanga na enetiseka hi ti-organizers leti nga kota ku fikelela ti-volunteers na hinkwavo lava tirhelaka ku Rise Mzansi varhandzi na vaseketeri va Rise Mzansi ni rhandza ku va khensa ngopfu ku va va endle ntirho wa mahelo ya vhiki ku va ntirho lowu fambaka kahle sweswi message wu kumile manifesto wu koho hi ta famba hi muganga muti hi muti laha hi nga ta famba nkarhi hi gangisa na ku kombela tivhoti ka maAfrika-Dzonga hi ku loko matimba ya le ka vaaki va Afrika-Dzonga so hi ri vandla hi ta nghena loko mi vona vanhu va Rise Mzansi va fikile mugangeni wa n'wina kumbe va gongonga mutini wa n'wina mi va amukela va ta hi hungu ra kahle hungu leri nga ta endla ku ri hi lunghisa Afrika-Dzonga leyi ku ri vana va hina vatukulu va hina va ta kota ku inherita Afrika-Dzonga leyi tirhaka. tatani Gana khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensile kanma enkomo va lava hi bula na vona i nkulukumba Makashule Gana va sukaka vandla ra Rise Mzansi eka nhlekanelo va ka va tisa tlhelo rin'wana ra timhaka loko hi kha hi languteka timhaka ta ku simekiwa ka vandla ra vona ri ta tlhela ri famba na rin'wana vandla hi ndlela yeleyo wena u ri yini ke 0860 002 543 u nga tirhisa na mathebula TP at sabc.co.za at Afrika Mungana i x handle hi kota ku twa ku u angula u ku yini tsundzukani loko hi vuya mahungwini ya misava hi ta va hi nga ri na nkarhi wa ku va hi bula hi langutela vuendi la a studio la hi nga koho kusuka ka va se ivi hi tlhela hi va na bulo leri ri nga lulamisiwa ra ndzawulo kumbe ra hofisi ya premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga se hi ta va hi kha hi bula na vona havumbirhi ka voho loko hi vuya mahungwini ya misava se swi nga leswi nkarhi wa wehe hi wo walowu wa timinete leta ntlhanu hi nga sala na tona ku va u angula eka timhaka ta Rise Mzansi loko ku ve xirho xa yona loko ri ku va yingiserile u kote ku va vona na loko ri va xirho xa vona na loko ku ri ve u yingiserile sweswi va kha va vulavula u hi byela ku ku na leswi u nga swi twake hi ndlela yaleyo ku na leswi u nga swi twangiku ku ya amahlweni 0860 002 543 u nga tirhisa na mathebula TP at sabc.co.za at Afrika Mungana i x handle sweswo swi endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku ya amahlweni hi ndlela yoyeleyo 0860 002 543 un'wana mingiseri loyi i ri khalanga ne vatwili va Rise Mzansi kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini va fanele va gangisela tivote kuve leswi va swi vulaku hi leswi ku ya hi voho swi laviwa ku yima Afrika-Dzonga hayi antiwi a ni ku gangisa koloko hi ko va kha va byela ku n'wina maAfrika-Dzonga hi lava ku endla leswi na leswi na leswi a hi swona kumbexana a ni tivi loko a xi lo fikanyana a ha ri kona Gana a ni ta va ni n'wi nyike nkarhi wa ku va a kota na ku xi hlamula hi ndlela yoyeleyo 0860 002 543 u nga tirhisa nomboro yeleyo hi kota ku twa ku u angula ku yini ku ya amahlweni kasi un'wana mingiseri i ri khalanga lava va okay ku na un'wana laha inhlekani a ku na mona un'wana i ri khalanga
imani chilungisa kahle nta kota ku hlela kalanga lava va MK ava ku khale ka president u tata a Limpopo a nga ha tangi a mi voni ku vo va ku tirhiseni ka mukhalabye ku ti vuyerisa vona hi voxe ku nga ri mhaka ya ku mukhalabye wa swi tiva leswi va ngele ku swi endleni hikokwalaho ka yini a nga ha tangi ai a ni tivi mingse a ni ka xiyimo xa kahle a ni ka xiyimo xa kahle xo hlamula sweswo mara na ku pfumela ku ri lava khumbekaka loko hi va nyika nkarhi va ta angula hi kota ku twa ku vona va ri yini ni tshemba ku na mundzuku hi ta va na nkarhi wa kahle wa ku va hi twa ku mi angula mi ku yini n'we hi ndlela yoleyo kambe xehlo hi xexo ve ri swi nga endleka makhomo lava ku tirhisa mukhalabye ku ti vuyerisa hi ndlela yoleyo kasi ke ku na timhaka ta mapatu lama vengi ma fanele ma lunghisiwa ku va ku endliwa xikontiri matsundzuka ni tshama ni famba hi patu rin'wana ro lewo loko ni kha ni yele ka Magona hi ndlela yaleyo se ve ri ku na nhlengeletano leyi nga ta va kona hi ti 26 laha aka Mzansi Tribal Hall hi awara ya nkarhi muni ya 10 leswaku ku ta vulavuriwa hi ta vumundzuku bya magondo lama ya D3645 D3647 D3660 D3668 na D3660 hayi na leswaku D yini swo tivela hi n'wini na hi swi tivi na hi tiva ku epatu ro ta hi kwihi ka muchipisi kumbe ri ta ro ta hi hala ku sweswo kambe swi ri tani ni tshemba ngo mi khumbeka ku ma swi tiva laha ka Mzansi laha ku ta lunghisiwa patu leriya ku laha ku ta vulavuriwa hi mapatu yalawa ku twiwa ku yele ka xiyimo xa njhani ku ya amahlweni awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava lawa ya taku hi nomo wa sese Lilian Hlabangwani ivi kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na tatana Gerald Sambo hi bula na vona kusuka ka va yimele ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga hi ku rhumiwa hi hofisi ya Premier eka nkarhi lowu va wu xaveke hi ndlela yoleyo kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka ku hi kume mahungu ya misava ya awara ya n'we hi lawa ya landzela na sesi Lilian Hlabangwani hi ri ka stage 2 xa load shedding xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom nhleka inkombo timinete ntsena ku bela awara ya 13 nhlekani mingisero bugala lona fema khensa swinene loko hi lombe ndeve nhlekani lowu xiphemu lexi xa nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va xifundza xa Mpumalanga eka hofisi ya Premier hi ndlela yaleyo hi yo maka hi ka hi amukela tatana Gerald Sambo hi bula na vona la hi hungu leri va nga rhumiwa hi ro ku va bula na hina ha roho kusuka ka Premier ya xifundzankulu xa Mpumalanga but Gerald nhlekani mi amukerile ka Mugana Lona FM but Gerald swi tikomba va nga si fika but Gerald hi vo hi lavaka ku bula na vona ndlela yaleyo ka nongonoko ka wa vulavula ka Mugana Lona FM komba ndlela hi bula na vona ivi kusuka kwalano ku va hi ya amahlweni hi bula na van'wani ku ya emahlweni kambe ke swi tikomba se va kumekini but Gerald ma hi tlhelela ka vona nakambe but Gerald nhlekani mi amukerile ka Mugana Lona FM inhlikani kalanga inhlikani ka vayingiseri hinkwavo va Mugana Lona FM ni vatirhi kulona a khensa swinene but Gerald hi siku ra 15 ra n'hweti leyi ya Sunguti ku ri ra vu5 Premier ri filwe Mtshweni Tipani hi ku tirhisana na MEC wa dyondzo eMpumalanga Bonakele Majuba va tivise mbuyelo wa va ka grade 12 wa xifundzankulu xa Mpumalanga a University of Mpumalanga a hi sunguleni kwalano tanihi ndzawulo kumbe tanihi xifundza xa Mpumalanga loko hi kha hi languta ka timhaka ta class of 2023 va tirhe njhani ka swikambelo swa vona muhasisi ndzi nga swi vulaka tanihi ndzawulo ya dyondzo ya le Mpumalanga i ku amukela hi mbuyelo lowa vana va hina va ka grade 12 va ka 2023 lowa 76.95% leti nga tikuma leyi ku nga improvement ya about 3% eka mbuyelo wa hina wa 2022 leti hi nga swi tanihi ndzawulo tanihiloko a hi famba ni xikolo na tatana Majuba ngopfu swikolo leswi a hi vula leswaku swikolo leswi ka swi nga tirhanga kahle swikolo leswi swi kuma ka 74% lani a vula tatana Majuba a ku hi ku navela ka ndzawulo ya dyondzo ku vana hinkwavo lava nga tsarisela ku tsala xikambelo xa ka grade 12 va pasa hinkwavo kambe sweleswo loko swi endleka ku swi nga fikeleli 83% yi nga va percent ya kahle leyi nga hi tsakisaka tanihi ndzawulo kambe loko hi langutisa
loko hi yingisele manana eGiyani i vulile ku Mpumalanga yi le ka ti-province leti ta ku hi toho ku nga ni vana lava nga nghena va tsalisa va tlhela va tsala hi vunyingi ku compare ni ti-province letin'wanyani leswi hi tsakisaka swinene ngopfu leswi kuma leswaku vana va hina lava nga tsalisa va tsalile hi vunyingi bya vona kambe hikuva hi nga swi fikelelanga 83% leyi a hi tivekele yona a swi vuli leswaku hi nge va bumabumeli vana lava nga tirha hi ku tiyimisela swinene ngopfu vana lava loko u langutisa i vana lava va nga kumbe va nga affectiwa ngopfu hi COVID-19 hi ku loko hi langutisa nkarhi wona va ri le ka grade 9 laha a va sungula koho ku va va fanele va tilulamisela ku va specializer lani hi voho ngopfu lava syllabus va nga va nga swi kotanga ku va va hetisisa hi ndlela leyi faneleke ni loko hi mi twile tatana manana eGiyani a vulile ku i vana lava nga affectiwa ngopfu hi COVID kambe loko hi langutisa mbuyelo voho swi kombisa ku a va tirhe hi ku tiyimisela swinene ngopfu ka ha ri nkarhi wa sweswi tanihi ndzawulo hi ta ti langutisa ti-results leti kumbe mbuyelo lowu hi tirhisana na ti-SGP hi tirhisana na ti-organizations hinkwato leti nga ni xiave ka swa dyondzo hi vona ku hi kwihi laha hi nga antswisaka koho ku va hi kota ku va hi fikelela mbuyelo lowu hi va ka hi wu languterile tanihi ndzawulo kambe vana hinkwavo lava nga pasa a va bumabumela swinene tanihi ndzawulo ya dyondzo va tiyimiserile tatana vona ka le Majuba i vulile ku hata emahlweni tanihi ndzawulo ya dyondzo hi tirhisana ni hinkwavo lava nga ni xiave ku va hi antswisa madyondzo ni madyondziselo exikolweni swa hina a tinyungubyisa hi vana va hina va nga ti kota ku va va tsarisile va tlhela va ti nyika nkarhi va ya va tsala sweswo xikambelo a hi mhaka yona ntsena kambe va tiyimiserile ku va famba va ya tsala va tlhela va humelela lava kalaka va nga humelelanga mahaxi tanihi ndzawulo ya emahlweni hi ku a hi ku hela ka misava kumbe hi ku hela ka riendzo ra vona a va fambi va ya tshama ehansi va langutisa lava nga tiyeka koho tani hi vadyondzi va kota ku vona ku hi kwini lava nga antswisaka kona va kote ku va tlhela va vuya hina leswi hi tirhisaka ku na second chance program leyi nga vekeliwa vana vo lava nkarhi wun'wani kuma swa ku loko va humelelile kambe a va tsaki hi mbuyelo wa vona va nga ya va register hi na ti-center eka ti-district ta hina hi ku hambanahambana ka tona va vula ku ti tiva ti-center leti ti ku ofaraka ti-program ta second chance va nga tihlanganisa ni second officer le kusuhani ku hi yini center leyi nga le kusuhani na vona kambe hi ra va vuyeli ka swikolo leswi va nga tsala ka swona grade 12 va famba va tsalisa ku tsala hi May June ku tsarisa swi ta pfala hi ti-9 ta February swa ha kombela ku hinkwavo lava lava ku antswisa embuyelo wa vona kumbe lava ku tlhela va kuma va tsala xikambelo xa May June a va fambi eswikolweni lava nga tsala kona va ya kuma tifomo va aplya before ku baya ku fika kumbe ti-9 ta February leswaku va ta kota ku loko ku fika May June va tsala va antswisa kambe xa nkoka a va langutisi lava nga tiyeka kona va lulamisa koho loko ku ri ku na leswi a va swi endla leswi nga endla nkarhi n'wanyani va nga koti ku va fikelela ndlela leyi va fanele va fikelele hi yona a va swi langutisi ko swilo leswi va nga fanelangiki va swi landzelela loko va tsalisela ku ya tsala hi May June loko va vona nga ti-subject ta vona ti tele ngopfu swi nga va tikela va nga teka kumbe 3 kumbe 4 va tsala hi May June va teka letin'wana ta ku hetelela va tsala hi November December leswaku va ta kota ku va humela hi ndlela leyi fanele loko se va hetile va nga tihlanganisa ni second office va kota ku va hlanganisa mbuyelo ya vona ku va ku huma certificate leswi nga ta va pfumelela ku va famba va yisa tidyondzo ta vona emahlweni hi ndlela leyi faneleke kambe futhi hi ndzawulo hina leswi hi vitaka leswaku i-learner performance improvement plan laha hi langutisaka ku tanihi ndzawulo hi nga seketela njhani ngopfungopfu swikolo leswi nga tirhangiki kahle eka grade 12 ni lembe leri ta va hi ri na toho ti-improvement plans select leswi hi nga ta kota ku va hi antswisa mbuyelo wa swikolo leswi ngopfungopfu swi kalaka swi nga tirhanga kahle eka malembe kumbe ka grade 12 ya 2023 kambe tanihi ndzawulo hi va vita a class of dreams hi ku hi vana lava vulaka leswaku i va special ngopfu loko hi langutisa ndlela leyi va nga affectiwa hi COVID-19 kambe va kotile ku kondzelela va za va tsala xikambelo xa vona xa grade 12 ene a va tinyungubyisa hi vona futhi a va khendzisa swinene ngopfu vana lava nga tsala va pasa xikambelo na swi tiva ku Gerald Sama nga swi lani vutisa swivutiso mi hlamule hinkwaswo swivutiso leswi a ni ri na swona kambe ni lava ku se mi swi hlamula hi ku kongoma kumbe hi xivulwa xin'we eka hi famba mi swi hlamule hinkwaswo swivutiso leswi mi nga hlamula loko ni tlhela ni mi vutisa futhi ni lava ku premier va nga ni kwatili va ku va ni mi vutisangi hinkwaswo swivutiso leswiwani a hi yeni ka xa vumbirhi tanihi ndzawulo mi ri yini matsaka kumbe ma vilerisiwa hi matirhelo ya vadyondzi va 2023
loko hi vurile muhaxi a wu amukela mbuyelo wa vana lava va nga tsala xikambelo hi 2023 kambe a ha vurile ku a ku ri ku navela ka ndzawulo ku vana va hina hinkwavo va pasa kambe loko va nga pasanga hinkwavo a hi tivekele 83%, leswi hi nga swi leswaku a va tsakela vana va hina tlhela ha amukela mbuyelo lowu ngopfungopfu hi dyondzisa lava nga humelela kambe tanihi ndzawulo leswi swi hi nyika nkarhi wa ku va hi tshame hansi langutisa ku hi nga antswisa kwini tanihi ndzawulo loko hi langutisa ndlela leyi va tsalele vana va nga famba hi yo kumbe ndlela va nga humelela hi yo leswi nga ta hi kombisa ku hi kwini la ku nga vana ku siyeka kona ku hi nga antswisa njhani leswaku hi endla so ku vana va hina ku ya Gerald, va pasa hi ndlela leyi va pasa hi yona. sweswo mi swi hlamuserile a ku sungula no ndlela ku ni kota ku va na swona la on record ku swivutiso swa n'wina ni mi vutisini kwa se mi nga ha swi lehisi ku ndlela nkarhi lowu nga hebi kambe a hi yeni ka xin'wana xa vunharhu xivutiso ku na swikolo leswi nga tirhangiku kahle kwala ka xifundza tanihi ndzawulo mi langutela ku va pfuna njhani? Ndi vulile muhaxi ku lembe ni lembe tanihi ndzawulo loko hi hete ku langutisa embuyelo wa hina va ka grade 12 hi va lava hi tanaka leswaku i learner performance improvement plan ku nga tindlela to ringeta ku antswisa matirhelo ya vana exikolweni ku va hi langutisa lava nga siyeka koho hi kote ku va hi va pfuna hi tlhela hi kote no ku va hi tirhisana ni hinkwavo lava nga na xiave ka dyondzo leswaku va hi pfuna ku hi vana lava hi kote ku va pfuna ku va koteka ngopfungopfu swikolo leswi swi nga tirhela ehansi ka 70% tanihi ndzawulo leswi vita swikolo leswi hi ngo swa underperformer kumbe swikolo leswi swi nga tirheki kahle eka grade 12 vana lava hi tirhisaka ka ngopfungopfu na ti-curriculum specialist na hinkwavo lava nga kotaka ku va hi pfuna ku va swikolo leswiya hi seketela va ta kota ku va va pasa va performa ehenhla ka 70% kambe lava swikolo swa hina hinkwavo va performa eka 100% vana va hina hinkwavo va pasa. A hi yeneni ka lexin'wana xi landzelaka va pasile vadyondzi se minkarhi yin'wana va tsandzeka ku ya mahlweni na ku dyondza tidyondzo ta vona hi ku pfumala timali na yiniyini ku na leswi mi nga va tsundzuxaka swona hi tlhelo ra timhaka ta tibasari tanihi ndzawulo? Mahaxi loko hi la ku langutisa ngopfungopfu ku na tikhampani to tala leti tirhisa hina tanihi ndzawulo ta ti ri ni ndlela leyi va lavaka ku va pfuna vana hi yona kambe va ni specific careers kumbe leti va ti langutisaka ku hi lava vana ka ti-career leti hi lava 20 lani hi lava ngaki kambe va langutisa ni performance ya n'wana ku hi lava ku vana lava va tirhe eka level ya ku fana nini ku ni vana vo tala lava nga tirha kahle swinene ngopfu eprovinsini ya hina ya Mpumalanga lani already n'wana leyi wa swi tiva leswaku i ni basari kambe hina yo NSFAS hi tshemba ku va apulayile va tlhela va apulayela eka ti-institutions of higher learning kumbe ti-university na ti-college leti hi nga na tona South Africa hi ku loko va fanele va ku nyika basari kumbe NSFAS lava ku va na proof kumbe leyi kombisaka leswaku u apulayile nakona u amukeriwile ku va dyondzela tidyondzo to karhi so hi ti tele ti-institutions leti hi tirhisanaka na tona tanihi ndzawulo va hata ni sweswi va kombela vana ngopfungopfu lava nga tirha kahle swinene ngopfu hi ta emahlweni hi va seketela hi ndlela leyo kambe a kombela ku le ka lavan'wanyani loko va apulayile va tlhela va apulayela ni NSFAS a va landzeleli ku kota ku vona leswaku va wu kuma mseketelo hi ndlela leyi faneleke. Ku na timhaka leti ta ku dyondzisa ngopfungopfu mi kuma ku van'wani va hetelela va khumbeka hi swa miehleketo laha va lavaku leswi va swi vitanaku psychosocial support tanihi ndzawulo mi nghena njhani? Navo vatirhikulori mahaxi lava hi tirhisanaka na vona eka lita mune hi nga na tola provinsini kambe swa laveka ku loko ku na ka ku vonakala ku na n'wana loyi a lavaka mpfuno wa ku fana ni walawo a kombela ku xikolo a xi hlanganisi ni secret office leyi nga ta arrange ku va kumeka va ya va vulavurisana na yena hi swa miehleketo leswaku a kota ku va a lulama hi ndlela leyi faneleke xin'wana lexi nga vangaka kumbexani Mtsambo leswin'wana ni pfumelele ni sungula ni hundza hi laha hi ta vuya hi hetisa mi ta ni byela na leswiya swa ku tsarisela hi vuntshwa hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM xiphemu lexi anongona ku hatiseriwa xona hi ku seketeriwa hi xifundzankulu xa Mpumalanga hi ku seketeriwa kusuka hofisini ya Premier hi yo mhaka va ku Mpumalanga government let's grow Mpumalanga together rito leri nge le ku ritweni i Rabuti Gerald Sambo lava va vulavulela ku ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga kasi ke hi bula na vona va rhumiwe hi Premier wa xifundzankulu xoxo lexiya xa Mpumalanga manana Rifilwe Mtshweni Tsipani lava hi bulaka na tatana Gerald Sambo a hi hetseleni sala timinete timbirhi la
a hi tseleni ni pfuneni hi gondo leriya ra ku vadyondzi lava va lava ku tsala nakambe supplementary mi swi hlamuserile kambe ni lava se hi hlamusela swo ntsene ku va endla yini ku sukusela sweswi. I ntiyiso Mahati ku na matikixelo leti ti nga vekiwa hi ndzawulo ya dyondzo ku vana lava swi nga ha fani ni khale ku loko va fanele va tsala va rindza ku tsala ntsena hi November December kambe ku endle ku va tsala hi switalo swa ti-multiple examination opportunities lani hi May ni June va nga tsalisela ku ya tsala ku tsalisa ku tsala hi May June ku pfaliwa hi ti-9 ta February a kombela ku ka vana hinkwavo lava lavaka ku tikuma va tsala supplementary examination a va yi va eka ti-center leti va nga tsala eka tona xikambelo va va tsalisa ku tsala hi May June va nga tlhela va tsalisa ku tsala hi November December kambe May June a pfala hi ti-9 ta February a kombela ku hinkwavo a va swi yingiseli va famba va ya exikolweni leswi va nga tsala eka swoho grade 12 last year va tsalisele ku tsala hi May June va ta kuma nseketelo tanihiloko hi vule ku hi na ti-second chance centers leti hi nga nato ka ti-district ta ku hambanahambana la provinceni a va tihlanganisi ni second officer le kusuhani lava nga ta kota ku va va hlamusela ku hi tihi ti-center leti nga kona leti nga le kusuhani lava nga kona leswaku va ta kota ku va va attenda va dyondza va ta antswisa embuyelo wa vona ku va tsala hi May June May November. Gerald Sambo khensile swinene ku va mi nyike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha ku dya ku engeta. Khensile Bushfat na hina hi ri Afrika wa vulavula munghana lonene makomba ndlela minkarhi hinkwayo khensile nkarhi wa munghana ka wona mahaxi. Inkomo xiphemu xexo xa nongonoko wa vayingiseri wa Munghana Lonene FM a xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi xifundza xa Mpumalanga va nge Mpumalanga Provincial Government. Let's grow Mpumalanga together. Alright, suvula sweswo ku hi gimetini bolo ra hina muyingiseri wa Munghana Lonene FM leri a ri tisiwaka n'wina hi xifundzankulu xa Mpumalanga i nkarhi wa ku hi khupuka se ni cinca gere loko hi cinca gere hi tsutsumela le ka lava va R Funerals se hi bula na vona hi ku na vo va kwala va lava ku bula na hina va hi byela ku ri loko lembe ri kha ri sungula ri kutani ri famba ri ya kwihi va hi khomele yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo va ri ku na ku kavanyeteka ka mphakelo wa vukorhokeri bya hina eka swihondzo swa 92.6 na 92.0 venge ku na xitichi xin'wana xi nghenisaka nhompfu laya se hayi va ka Sentech ve le ku tirhaneni na swona va kha va swi susa sweswo na ku tshembisa ri nge peli swi nge zi swi ya helo swi nga sukanga i xihondlo xa hina xexo xa 92.6 na 92.0 se leswo ku ta pfa ku va na xitichi xi nghenisaka nhompfu ka swihondlo swa hina hayi hi le ku swi lunghiseni na va ka Sentech swoleswo na ku lexi tsakisaka kuma hi fowunela loko mi ze mi hi fonela mi hi komba kahle ku a mi xi lavi xitichi lexi nge ri ku ngheniseni nhompfu laha se ku lo sala siku riko se ta xi vula ku ri na hi vito ku xitichi famba mi ya lunghisa swilo swan'we swa tintambu swi nga ngheni ka swihondzo swa hina hi ndlela yaleyo ka va swi titana khensa 92.6 i Munghana Lonene FM loko i ri a Tzaneen xihondlo xolexo kasi 92.0 hi le Hoedspruit swihondzo leswi hi swi tirhisaka hi manga heti nkarhi miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi amukela va R Funerals na budanki la na ku va vuyisa ka lembe lerintshwa hi ndlela yo yeleyo budanki nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. aye Bushfat na vayingiseri va hina lava hi va rhandzaka swinene va xitichi xa hina xa Munghana Lonene. A ni se tshama ni tsaleriwa xivutiso lexi mi ta ni khomela loko no mi vutisa loko ri kamile ka xiyimo xa ka xo xi hlamula mi ngo tshika kahle R Funerals i yini? R Funerals swi hlahlayini Bushfat ku na ti-R to tala ka vukorhokeri lebyi se R yo yimela ku ripfumelo hi xilungu i faith se hi ripfumelo funeral services hi leswi hi nga yimela swona se mi tanihi R Funerals i yini na ku nkokoko kumbexana hi sunguleni laha hi vurile ku R Funerals i yini a hi hlamuseleni ku yi tirha njhani. matirhelo ya hina Bushfat ya olove swinene aka malembe manharhu lama nga hundza hi khoma ku lembe ra vumune loko va hi joyina vanhu aka R Funerals hi nyika vukorhokeri bya ku yisa varhandziwa va hina ka tiyindlu ta vona ta ku hetelela se loko va hi joyinini hi ndlela leyo ha va lahla hi na tipholisi ku hambanahambana yi sungula ka 180 va tsarisa vanhu vona va lava hi va nyika vukorhokeri 180 leyi Bushfat hi lahla hi casket ntsena
maboksi nyana lama mandlanga ku ti fish a hi matirhisi hi lahla hi casket ntsena loko va hakela leya 250 n'hweti va nyikana 10,000 rand ivi hi va endlela ntirho walowo hi nyikana swikontso swo kufumela butpet vafundhisi va kota ku kuma titiya hi tlhela hi va nyiketana matende hi endla ntirho walowo hinkwawo minkarhi ya ku tala ni vona timovha ta n'wina to saseka swinene ngopfungopfu kwala patwini laha a kumi ti kuma njhani a ni ngheni ka swolo sweswo lembe leri 2024 mi nga kha mi tshembisa yini ka vanhu lava va nga swirho swa funerals ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ta ku loko va lava ku va va mi joyina va famba na n'wina na lava va nga na n'wina sweswiwani hi 2024 hi nga langutela yini mo ni vula leswaku ri 2024 butpet lava va nga yingisela na ti-client ha ya mahlweni leswi hi nga swi tshembisa ha ta va nyiketa swona mo ni vula leswaku funerals hi mpfhuka hi sungula butpet ni swi vurile hi swin'we ni ku lava va ngo funerals a hi se tshama hi va tirhela a va tikwala ka Afrika Wa Vulavula ku a hi joyinini a hi nikiwangi hi ta ya mahlweni hi va nyika vukorhokeri lebyi swin'wanyana butpet a hi avoideni timhaka ta ku vanhu va zi va lahla vanhu navusiku hi mathu nga ku vanhu va huwa hi tiva tihosi ti lahliwaka hi minkarhi yaleyo nkarhi wun'wani vanhu lava tsutsuma ku va chava ku va lahla eswibokisini swin'wana mi kuma ku loko se va wele hi khombo va komba mabokisi man'wana and a va na mali se aka funerals hi ve hi ku komba loko u lava ku famba hi didomu hi byeli hi ku byela ku i ta hakela mali muni ku hi siku ra khombo hi nga ha kayakayisani butpet i ku a wu lava leswi hi vhela hi ku nyika sweswi a wu lavaka swona se na le ka lembe leri hi ri a va hi tshunelela hi ta va nyika vukorhokeri lebyi ni tsundzuka ku loko vanhu va tsakela ku joyina mi nga kuma ku van'wani va ta va nga ri na ndzindzakhombo kasi van'wani va ta kuma ku va joyinini kambe va le ka waiting period mi endlisa ku yini ka swiyimo swa muxaka lowu tanihi funerals ni twa na ku mi teke na gondo leriya ra ku nyika vanhu tikhalandara na n'waka mani tikhalendara ta hina butpet a hi liya ya ku va nga ku nyika yi twa i cukumeta hi festere loko se yi khandziye thekisi i khalenda ya xiyimo xa le henhla swinene ha va nyika aka tiofisi ta hina va nga tikuma se loko vanhu va huma va ta ka hina va karhi va chayela kun'wana ku na leswi ngo wait a va ha yimi hi vhela loko va fika ka hina hi va pfuna loko mindzuku munhu vo suka a va hlupukerini va va se hi ndlela yaleyo va va ri atimembara ta hina se tikhalenda ta hina va landze tiofisini ta hina kwala Giyani khale ka FNB kanjaka hi kona maroleni a Joni hi kona a Thembisa a opposite na xibedhlele leyi a Soweto leyi kwala tlhelo ka Morocco police station hi kwalaya a view hi kona va ta teka tikhalenda butpet mi nge yi cukumeti i khalenda ya xiyimo xa le henhla mo ni vula ku ya yelana na xitichi loko ri ku ni nga swi veka kahle hi ndla swilo swa clean hina swinene a khensa swinene funerals lava hi nge le ku bileni na vona mingisero minkarhi femi budanki lava va nga ta hi byela sweswi ku nga ri khale ku va kumeka ku minkarhi ya ku tala loko u khi famba la gondweni wa kota ku ti vona ku i timovha ta ka funerals a hi tona leti to jikajika na ndhope ti va ti ri to basa mi lange na muhlovo wo basa leriya ra ku mi ti komba ku a mi vanhu va visofa butpet ma swi vona a ni swilo leswi loko mi lava ku vona ku na visofa langusana murhangeri loko murhangeri a rhanga swilo swa excellent swa clean mi ta swi vona ku laha swi basile ende hi ta pfuneka se hi ndlela yona yaleyo mo hi va byela ku va nga hi kuma kwini butpet loko va lava ku tihlanganisa na hina va funerals va teka vukorhokeri lebyiwani a va hi fowuneli tinomboro ta hina ti kona na mahakelelo butpet ku komba ku funerals is a registered company leyi nga nawini hina underwriter se loko va hi fonela na mahakelelo a shoprite mahakela boxer pick and pay you save va swi kota ku va ti hakelela sweswo se sweswo swi ndla hi tikhampani leti nga na ndzindzakhombo ti nga nawini tinomboro hi leti va nga hlanganisa na hina ka nomboro ya 064 947 7681 064 9477681 loko va tshuka hambi vo hi bela please call hambi va hi baza hi vuya ka vona kumbe va hlanganisa na mina ka riqingho ra mere le nyongeni i 072 2129 425 072 2129 425 or va joina online botpet www.rfunerals.co.za va kota ku ti joinela online i tlhe kuma na police book ya wena kwalaya online hayi mi famba na minkarhi hi famba na minkarhi no ka ha ri hako swo mi ta ku mi tsutsumisa vanhu mi ku mi va lava midendeni mi botpet funerals sweswi na loko mi loveriwile mi fona na vusiku mi ku pick up hi na app leyi mi nghena ka yona mi cheka driver ku yi fika kwihi a mi pfuxapfuxi na vusiku mi ku driver i fika hina va ara hi famba na minkarhi botpet na lava vantshwa a va hi join swi olova ngopfu loko mi tirhisana na hi tsala na nomboro leyi ya 064 ni twa mi te yini i 064 947 7681 aha hi ndlela yona yaleyo
udanki khensile swinene kusuka ka R Funerals vana na siku lanene ku tiya ku engeta inkomo ikhense swinene budpet a khensa sweswo mingisero mugana lona FM xiphemu xexo nongonoko ka xitisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa hi va R Funerals hi vona va tiyisisa leswaku u kota ku twa ku va na vukorhokeri bya muxaka wihi nongonoko a humelerisiwe hi ncindani Eric Mavas mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana ni nongonoko lowu fanaka mundzuku loko hi ku tisela wona chick suka studio 13 handle ka sweswo mbana siku lerinene nongonoko dzumba na mina wo landzela na Ike Ngobeni ni khalanga Pet Mathebula tata